Iya baik sebanget dari tembang awal jumpa setelah berasar berlalu. Abang Beca selamat jalan bang. Iya satu bang dari abang angkat awak Nasar. Bang senyum sih nih abang Iya ibu. Dadah. Satu tuh bang. Aku. Abang awak, Bang Pasar Ibu, selamat jalan. Makasih Pak In. Saat bersamamu, saat yang terindah dunia ku rasa begitu sempurna. Mengapa cemburu? Jangan kau curiga, tak mungkin diriku hianati cinta. Yakinkan hatimu, percaya padaku, aku milikmu. Percaya padaku. Iya selamat sore buat semuanya. Iya awak. Iya yang lainnya sudah salam semua. Assalamualaikum ibu semua. Apa awak semua? Iya. Sodok sama mbak pak. Oh enggak awak. Yang lain semua awak. Nanti. Iya selamat buat apa awak. Aku bukanlah rawana, juga bukan Casanova. Aku adalah saat bersamamu, saat yang terindah dunia ku rasa begitu sempurna. Mengapa cemburu? Jangan kau curiga, tak mungkin diriku hianati cinta.
beradir baik sebagai tembang lagu masih bersama rekan. Bersama Kakanda Ika Robsan. Iya, baik tadi tembang-tembang manis ya bersama Iwan. Iwan kan? Bu, di sini namanya siapa? Bu, dia Bu. Siapa namanya Bu di sini Bu? Dia Bu. Iwan Tabir. Oh, kau yang bilang. Baik, kali ini tembang lanjut ya menghibur buat Bapak Ibu para undangan sekalian yang hadir pada sore hari ini. Ya, satu tembang Melayu yang coba saya hadirkan. Kali ini dari sampul lawas milik Ibunda Asmi Dardares. Iya, ini dia. Iya, baik ini dia dengan Air Mata. Tiada lagi
kakak? Kakak tahu lagunya kan? Tadi ikut nyanyi ya kan? Lagunya Irma, tapi nggak sedih ya? Seneng ya? Alhamdulillah. Baik, kali ini tembang lanjut gimana? Lagu apa kita? Ah? Iya, kita kolaborasi dulu sama yang lain boleh ya? Biar rame ini, biar penuh pentasnya. Ayo kali ini bersama Abang Da, Ahmad Sauri. Ahmad Sauri, Harahap. Harahap. Bapak Harahap ya Pak ya? Asli Pak. Cikuan. Ya, sebelum nanti bersama ada Deswa dan juga ada Reka, dan ini saya bersama Rika tanpa Sugiarko. Kembali kami ucapkan selamat datang buat semuanya yang sudah berhadir. Ya Allah, alhamdulillah. Iya, kenapa Bang? Batang bukan sembarang batang, ambil batang si batang bulu. Apa itu yang artinya? sudah datang selamat datang, ambil hidangan boleh tambuh. Ya. Boleh? Boleh Pak, tambuh Pak. Boleh ya Pak? Pak tambah Pak, bukan tak tambuh. Pak tambah. Oh ini Pak tambah memang. Iya. Memang Pak tambah. Memang Pak tambah. Tambah ya Pak? Iya, Pak tambah. Tambah Pak. Ma pegolak kalian, la ilaha illallah. Sehat Pak tambah. Alhamdulillah. ya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi katanya kalau Tuhan pergi ke ladang, di ladang banyak si buah manggis. Artinya? Kita mainkan lagu Selasihku Sayang. Pecahannya nanti joget hitam manis. Boleh. Yuklah. Bersama keluarga kita. Hey.
tembaga emas perunggu dalam tautan di kajang kain. Bawa tembaga emas perunggu dalam tautan di kajang kain. Kenapa? Alamak ketahuan. Pinang-pinang tajam mana pula alam dirinya. Oh, pinang-pinang tajam mana pula alam dirinya. Udah kawin Fitri. Udah. Kali lah. Janganlah. Hei! Apa? Aduh. Mana tepuk tangannya? Buat yang sudah berjoget baik di depan rumah maupun di depan pelaminan maupun di depan hidangan ya. Tapi ada yang malu-malu bang. Iya nggak apa-apa, panas maklum. Mak panas ya. Karena panas ya. Jadi supaya jangan malu-malu kita panggil adinda kita. Yuk, siapa Iya. dia? Kembali ke lektok. Ya. Bersama Inilah dia Deswa Dangdut Academy. Academy. Det krojo det. Det krojo. Makan? Apa pula makan? Krojo bukan diajak makan. Iya. Zadwa. Udah pulang apa? Keliling? Udah. Tidak keliling lagi. Aduh, pantas tak sampai dulu. Ya, hadirin yang berbahagia, luar biasa pada hari ini. Yang sudah lama kita rindukan, inilah dia adinda kita, Deswa The Academy. Iya, luar biasa. Terima kasih buat dedek kami yang paling imut hari ini ya, yang paling kami jaga beliau. Beliau masih ranum sekali ya. Iya, paling bungsu kami tuh, Bu. Masya Allah. Assalamualaikum. Iya, lah agak baju. Udah lunas? Udah. Allah. Ih, senang nyati jumpa ibu-ibu Awa, Bu Ita, Bunda, semualah ya. Iya baik, kali ini tadi lagu Melayu sudah, lagu pop sudah, lagu apa lagi tadi sudah ya. Deswa mau coba lagu India boleh? Boleh? Berapa? Berapa? Maksudnya berapa lagu? 5 lagu? 5 lagu kali 5, 2,5 bisa lah Bu. Bu Najli, wih mantap betul pesta hari ini Muhammad sorry Des, mak jangan, mak banyak duit Bu. Ya, satu buah lagu Hindustan lama kali ini buat orang tua saya. Iya, ada Kiai Watirawan.
Ya, kita kasih tembang lawas kali ini ada Kia Hua Tera Vada. Mem प्यार की तू क्या अच्छा नहीं प्यार की सुनो तो तुम्हें प्यार किया चलो चलो अच्छा मैं प्यार की तुम्हें या नहीं 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 क्या हुआ तेरा फदा वो कसम वो ही रदा अच्छा नहीं प्यार की तुम क्या नहीं आ चलो आ यो जोगे हा हा क्या हुआ तेरा फादा वो कसम वो ही इरादा बोलेगा दिल जिस दिन तुम्हें बोली जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा फादा वो कसम वो ही इरादा समझे ना तुम क्या मेरी में प्यार की तुम क्या नहीं अच्छा अच्छा नहीं है बुराजली तुम क्या मेरी प्यार की तुम्हें है हाँ बोलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा याद है मुझको तूने कहा था तुमसे ना हेरो देंगे कभी दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे वाला जो देंगे कभी तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा फादा वो कसम वो ही इरादा बोलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा फादा वो कसम वो ही इरादा Iya, Pak Boyo, joget Pak Boyo. Ha, ha. Joget Bu Ita, Buddha yang di ujung sana, ayo. Ha, ha. Acha, acha ini biar ki tum kya nahi hai, suno ah. ओ कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी ये है बता वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर ये जिसने प्यार को बीच दिया नशा दौलत का ऐसी भी किया कि तुझे कुछ भी याद ayo sama-sama क्या हुआ तेरा फादा वो कसम वो ही इरादा बोलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा फादा वो कसम वो ही इरादा Iya, penonton. Penonton. Ah, tak ada penonton nih, tak semangat lah. Penonton. Boleh minta tolong? Boleh? Boleh minta tolong kira-kira nih? Minta tolong kali sekeluarga, tepuk tangan yang meriah tuh. 1, 2, 3. Tak semangat. Iya, itu dia. Yang tepuk tangan disodokkan semoga bertambah pahalanya, bertambah rezekinya, minimal tahun ini bisa umroh, biar masuk surga.
secepatnya masuk surga. Oke, apa lagi lagunya nih Pak Buyung? India lagi? Apa Bu nanti lagunya Bu? Apa dangdut India Melayu lagi? Apa India lagi? Apa Bu Ita? Lagunya apa nih kira-kira? India lagi? Oh suka lagu India sini ya? Oh patut ku tengok ibunya mirip Hema Malini Bu, ku tengok dari sini. Hema Malini, Sri Devi, banyak nih. Ada apa nih Reka ya? India lama ya. Iya masuk ucu gitu, masya Allah. Agak baju cu, agak tudung tuh ya. Tudungnya pink, bajunya putih ya. Macam es krim cantik Bu. Ucu nih cantik matching bajunya ya. Sehat cu? Cu, sehat? Ada limpul cu? Ada limpul ada? Ada sini. Oke baik, tumbang India lama kembali ya. Ya kembali juga masih bersama kami di WS Audio Production. Luar biasa sekali ini, sound systemnya enak banget ya Bunda ya. Ini patut kita rekomendasikan bagi Anda semua yang mau pesta, boleh pakai boleh sound system kami. Abang soundman kami luar biasa mendesain sound systemnya sedemikian rupa, seapik rupa ya. Lengkap juga, mereka bisa ada dokumentasinya, live di Facebook juga bisa. Iya, baik. Iya, kita berikan kembali tembang nostalgia lama kembali. Kali ini ada Tera Mujise Hepeli Kanatakoi. Iya, abang. Macam-macam ngagam nih aku tengok tadi ini. Ini kau tak fokus menyanyi ni, hilang lupa lirik sumpah Bu. Lain lagi suara kereta, lain suara klekson, suara knalpot. Ya Allah Tuhan, banyak ya Allah. Macam ngagam kok ini Bu. Tengok tuh, Oh ya, tapi tak apa-apa lah ya Bu. Namanya manusia banyak gagamnya Bu ya. Ini kok mata aku ke situ Bu, lupa lagu tadi Bu sumpah. Lupa tahu pun nak dibacakan lirik berikutnya nih. Kau tak fokus awak ni kan lupa terus. Iya baik. Tera Mujise Hepeli Kanatakoi. Hey! तेरा मुझसे है पहली का नाता कोई यूं ही नहीं दिल रुगाता कोई तेरा मुझसे है पहली का नाता कोई यूं ही नहीं दिल रुगाता कोई जाने तू या जाने ना हो माने तू apa या माने ना तेरा मुझसे है पहली का नाता कोई यूं ही नहीं दिल रुगाता कोई तेरा मुझसे है पहली का नाता कोई यूं ही नहीं दिल रुगाता कोई समझे ना अगर नहीं में प्यार किया अच्छा अच्छा अच्छा
dua tafsama यह जहां जाने कहाँ दुआ दुआ तफसमा यह वहाँ जह समा तू और मैं कह मिलते पहले देखा तुझे तो दिल ना देखा जाने तू या जाने ना हो माने तू या माने ना. Iya, ini dia ada India Lapuk bu ya. India lama-lama buat orang-orang tua saya, semoga terhibur. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 70. Tu भी मेरी मेरे लिए मैं भी रहा तेरे लिए तू भी रही मेरे लिए मैं भी रहा तेरे लिए पहले भी मैं तुझ बाहों में के घुमा किया और झुमा लिया जाने तू या जाने ना हो माने तू या माने ना. देखो अभी कौन नहीं कभी जुदा कौन नहीं देखो अभी कौन नहीं कभी जुदा कौन नहीं अब के यूं ही मिल रहेंगे दोनों वादा रहा ये अपना किया जाने तू या जाने ना हो माने तू या माने ना. Ayo sama-sama suaranya. तेरा मुझसे है पहली का नाता कोई यूं ही नहीं दिल उगाता कोई तेरा मुझसे है पहली का नाता कोई यूं ही नहीं दिल उगाता कोई जाने तू या जाने ना हो माने तू या माने ना. La 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 la. Iya, Mike, tepuk tangan lah dulu biar semangat sedikit. Iya, masya Allah. Iya, yang tepuk tangan kembali semoga sehat-sehat terus ya, dijauhkan dari mara bahaya. Yang tepuk tangan semoga cepat lunas hutang-hutang bekarnya ya bunda ya. Nanti dah habis jangan ambil lagi bekar ya bu ya, diponing kepala ya. Oke, baik, kembali masih bersama kami tempat campur-campur ya. Dan berhubung kali ya ibu awak, masya Allah, sehat ibu. Tebakan, nak pulang. Iya, ini dulu sama kami umrohnya itu tahun 2000 berapa bu? 2018 ya. Kita umroh bareng sama ibu awak. Iya baik, kembali kami bersama kami ada Kak Eka.
Iya, masih kembali bersama kami di WS Audio Production buat Anda. Baik, kali ini bersama saya akan coba menghibur para undangan sembari menikmati santap sorenya di sore hari yang berbahagia ini. Iya, satu tembang kali ini akan coba saya buat Anda. Ingat mandaili gorando asal mulani sita goldo marsakope margambira Sitogol dabo Riba
bisa bilang. Iya, baik kali ini. Saya tidak sendiri. Iya, saya akan ditemani bersama rekan-rekan saya. Hai. Iya, masih bersama penyompil. Selamat sore Bogor, Bandung, Jakarta, Nagor. Ih, rame kali orang Nagor ke Jakarta. Iya baik, buatnya Bapak Temar Rusdi, Pak Widin, Haji. Cikgu, udah bisa nyalonkan. Udah bisa nyalonkan. Karena banyak yang kenal. Iya, kok Banyak pendukungnya. Iya. Heeh. Iya betul. Kau ya. Yang ada pun kau lah kau. Iya, buat raja dan ratu setengah hari setengah malamnya. Sakinah mawaddah warahmah kami ucapkan. Buat pengendara lalu lintasnya, hati-hati Kak, ada becak buka Kak, hati-hati. Coba lang, selamat ke pantai. Ayo kau pantai. Mau ngapain ini? Ya, nyanyi kita ya. Iya, nyanyi kita. Satu tebak. Aku yang goyang ya. Gak ada kan rembongnya? Oh iya ya. Nanti malam kalau panjang aku. Awas Bang, kejadian kejatuhan udang Bang.
Iya. Serondeng. Iya, masih bersama kami di sini jalur yang sama. Tepatnya di Simpang 3 Desa Nagur yang disponsori oleh ikan cucut dan udang. Awas, awas. Ikan cucut dan ada kencing. Awas, awas itu. Iya baik, satu Bang. Kacamatamu ada. Iya kali ini satu Bang. Ya buat Bang Ginting. Ya aku padamu. Ya buat abang pangkut batu laris manis, sukses selalu. Buat Bang Longnya. Ya buat supir lintas Medan Jakarta. Ya satu Bang, bunga kumbang. Kumbang yang terbang melayang, tak kejut di bunga
Production. Iya bersama kembali. Karena artisnya banyak, kita pakai tab-tab tertentu. Tab by tab ya kan. Ya baik bersama kakanda kami. Dan anak kami. Karena aku gurunya di teknik vokalnya sehingga dia bisa menduduki peringkat 10 besar di Dangdut Academy. Akulah gurunya. Setelah aku serahkan ilmuku semua, aku menjadi drop dan out dari musik. Ya selamat jalan sebuah mobil mewah Avanza yang akan menuju pantai Kuala Kito, pantai Kito. Aku nyesel loh kak, ngasih ilmuku sepenuhnya sama dia. Kenapa? Oh jadi selama ini guru Deswa itu kan? Iya, vokal dia A, I, U, E, O itu nyanyi aku. Do, re, mi. Yang gini? Gitu-gitu juga. Tuh. Lela. Iya, terima kasih buat guru saya tercinta, guru vokal saya, ya. Penonton, alhamdulillah berkat beliau lah yang dulu ngajari saya nyanyi ya. Makanya saya sampai kemarin ke Jakarta di Indosiar. Terima kasih buat guru saya. Alhamdulillah muridku masih ingat kepadaku. Iya. Kita dulu belajar tampil sama. Iya. Masih ingat gak Pak? Dulu abang pernah ngajarkan awak dulu guru vokal yang tertinggi bang. Cuman kemarin tuh bang, yang gini bang. Coba bang. Tunggu lah, aku tarik napas. Orang ini. Ya, abang kan pernah ngajarin itu kan. Gini deh semua bukan salah, itu salah kayak gini. Itu belum kayak gitu. Kayak mana kemarin? Itu kan setelah kau diajari Adibal. Oh enggak, itu abang, iya abang ngajak kemarin, coba. Maju. Kiri kuat, kanan kurang. Kiri kuat, kanan kurang. Kurang apa? Kurang kuat. Ya udah sukses ya kan ya. Aku udah agak hilang udah Ilmunya. Ilmuku semua udah padamu. Abang. Dia lewat tak nyingso abang tidak. Abang ini ramah betul emang kan. Semua disaponya. Iya baik, tadi ada NPP 1 ya kak ya. Beliau mereka membawakan lagu-lagu dangdut. Iya. Kali ini bersama kami NPP 2 akan membawakan genre Melayu pula, ya kan Bu? Biar campur-campur lagu kita ya. Iyalah. Biar campur-campur kita bawakan lagu. Ada orang tua juga. ya kan? Lagu-lagu lama nih soang, pasti soang ngerti orang tua nih, moga hati dia ya kan. Sambil makan dia kan tekonang, otakku dia muda-muda dulu lagu ini. Pasti begitu tuh. Tak percaya? Mau kita buktikan? Mau lah. Ini dia, yang semua pasti tak mau, terutama kaum perempuan yang sudah bergelar suami, bergelar istri. Yang sudah punya suami pasti nggak mau lagu ini terjadi di hidup dia. Karena apa? Kenapa? Karena nggak mau dimadu. Karena apa kak? Karena sakitnya dimadu.